Ngini question angka khabaksa Miss Rignai angnani bagai tamu quality nang tetangi. Ora tabuk auto finalist bashmin kamchuklak bele ching finalist chini winner buto nangnai hai diba na chini Miss Rignai first second third buto nangnai bele 10 jon ado first second third ang maya na bele so chini judges tabuk bongno tebesha question sungai koyekta question table sungai borong na koyekta question sungai tinini Miss Rignai shabung nai abo decide khale nai ang koine chini audience rong number tebesha phan ke chini finalist rong ni bagai ya program nai come on everyone. Hello. Hello, sir. Bahay ma tong ka finalist ngai. Belai na dong thoka, sir. Hambay. So ready for the question? Yes, sir. So any question ka? If nung society wo kaisa changes tu ma khan ke, nini a changes tamong nai and tangi tu namusuk. Hambay, sir. Ano belai na to question sunga bagai. Punga hamjo to no. Ang jadi society o jadi kaisa changes tu nang first of all ang society ni borok ba yang connect tong nang nai because connect tong ke sang bongi bongi borok ang buji mana ni ang understanding ngai bongi problems tamo borok tamo nang ya so the first thing ang kaina is communication so that kun miscommunication ni atoi after that ang bo tabu kaisa choli tong je drugs rong na mani so I want ki kaisa drugs ni bagai bo awareness rokung thung so that joto no awareness thung je drugs busu khamya also je nanai rok try khaina nangnai je obo khamya mane ni no so and last not the least joto no education bo importantly one suna nango hambai Belai na hambai contestant number 2 abo belai ni kaisa khna to kaisa answer dikha bo society wo changes to bana musu bo builano drugs free society ni hari tabuk tang chini contestant number 4 no koi nai ora bini basango phai chini judges ni question of face contestant number 4 Hello. no ma'am Ngini question angka khabaksa Miss Rignai angnani bagai tamu quality nang tetangi. hambai ma'am ano question sunga bagai punga hamjo to no kaisa obo miss regnai angna bagai o khabaksa shina ni nangnai tai education bo tongan nangnai tai regnai rong ni bagai bobo kaham hamya shina ni nangnai asunga ma'am an question ni answer hambai Belai na hambai contestant number 4 hari chuk tabuk chini next finalist contestant number 6 no koi nai basango ago ko final ni bagai kai chini judges the question of face contestant number 6 Hello, contestant number 6. Congratulations ng top 10 ng sa paimani bagay. Inke ni question hanggang inke ng nini future o tamong na mo chung ay tanggay. Ma'am, hambay ano question sunga ni bagay? Joto na na phung kaham. Ang future jodi ang kuchuk saka kana mo jungo kuchuk aje thaya ang jodi kuchuk aje thaya ajunga hangkai je chuk ya boro rono ba ang belai chu banai tei jara bhorok hospital kure ro ang bono bo Amay. Belai na hambai contestant number 6 bokisha nervous na but talk today hari chini next contestant number 8 no chuk tabuk koi nai basango phai chini judges from the question no face contestant number 8 You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I in love? Hello. Sir.
Bahaya dong kau finalis ngai. I'm very happy and excited, sir. Okay. So the question is, if nung tini Miss Rignai 2023 winner engkang ke, nung bahaya ke, borok rong inspire kai next edition Miss Rignai ni bangai influence kai, they will inspire kai tunai contestant. By sir, ano po question kratag masungka bagay? Dito wala sa no point ka ha? Yes sir, dito sa tini ang Miss Rignai 2023 winner rong hain ke. First of all, ang next year ni bagay kaisa inspiration mana umano, akhir society obo. Dito sa ang tini Miss Rignai hangkai. Ang jadi sejauh mana hanggai future ro, jadi buat traditional itu ibu ang pemasaran roga pununang kesenggotam hingga tahu pada jadi traditional culture pemasaran orang dia khususnya ketemu, ambil ang jadi buat traditional dress, roga pun ang pada ro tangoi shock hana musenggo, asal mau hanggai. Hambai. Bela na hambai chini contestant number 8 no. Hari jeng tabuk chini next contestant number 13 no koi nai. Bas kamu fire chini judges ni question of face kane ne bagai contestant number 13. Hello. Nini question hangke. Chang every time khanai payo tini bo shazaka beauty with brain. Nang bahaya ke define kene beauty with brain. Ambarnya anak question suka bagai. Tidak dulu na phone ka ha. Ani tini ni answer ka omo hai. Beauty with brain. Ang omo sana mo sabaje. Only beauty don't you unya. Like education, general knowledge, and like punya motivate kemanai tui, punya cuma manai tui. Teh bahaya ke tu fana bus kau tu manai tui ke. Bawa. Coba manai. Hambai. Bela na hambai contestant number 13 no. Hari jeng tabuk chini next finalist contestant number 4 no. Jeng tabuk bas kango ringin halai nai. Bini contestant number 14. Contestant number 14. Ini question hanggang ke. Jeng tini jadi nono Miss Rignai select kai kya. Jeng tangi nono select kai na nang ni nara tang quality song. Tini Miss Rignai ang nani bagai. Thank you, ma'am. Ano question sama bagai? Jodoh na paham? Ang tini Miss Rignai hanggai 2024. Ani jelek namanya ani kan mani cupani, deh ani timani, deh apa namanya? Anak jelek kayaknya hanggai. Bela na hambai contestant number 14. Hari ke cinta buk chini next finalist contestant number 15 no ringin halai ne chini bas kango. Judges ni question of face kane ne bagai contestant number 15. Hello. Bahaya ma dong finalist ngai. Belai no katong tuka. Okay. So nini question engka. Nini nahor meng tabuk society wo to drugs nari kebang engka. Bapari to. Mungkin neng abono stop kaya nini neng tama action na nai. Drugs awareness nothing. Ambai sar ano o question suma bagai. Dete jodoh na pungkaham. Ani question ya answer engka. Tabuk je drugs nai tong mani. Ang obono purungnani bagai tangga hingke ang sekang
Ozagawa Parani Boro Bronojo Dono Ringui or drugs ni Bepari Hamia Saya Jetoman Amatana Hadine Ang Borokno Kaisa program Kaye Punoknai Gaite Zara Zara Tabuk Serai Rock Mane Sikla Rock Baksa Borok drugs Nai Je Hamia Saya Tongmano Ngai Ang Abona They drugs unko je sender tongmani Ozagawa Rohanani Bagui Jesta Kainen Hambai. Hambai. Belai na hambai contestant number 15. Hari chung tabuk chini next finalist contestant number 16 no. Kushkang ringi na halai nai. Bini question. Kamo shida tong bini bagu question abo. Contestant number 16. Hello. Nini question ka nang pidi Tripura waya father has to bear na thangka. Father has to ni borok nono shankha Tripura nin state Tripura bahai anukisha shaikh naradi. Nang tam hini shaikh narana ya borok no. Ang sanage chini rangjan niti prani borok onek no borok kaham সহজ সরল বইন চুবাচু খাইনাই এ জায়গা বনাই থাকত Hambai. Belai na hambai contestant number 16 no. Hari chung tabuk chini next finalist contestant number 17 no. Kushkang ringi na halai nai. Just as a question faced in the babu. Contestant number 17. Contestant number 17. Ini question hingga Haroksa bering ya sai hingga boni tamo value tong mane bring ya sai hingga botamo value tamo gift ngai ne ba acha Hambai me ano pujon mani bagai or kai maza kainai gatana kongkaha ayo pushoni ansarangge jung berenge kaigangke berina ni nango te mami sonani te kahamu klaye mami songai dengan itu lo dina ni nango berengke te kapura pura nango di rutama ni dina nango te confident sonani nango hambai me. Thank you. Belai na hambai contestant number 17. Hari chung tabuk chini last finalist contestant number 18 number kushkang ringi na halai nai. Judges ni question face kanina bagoy contestant number 18. Hello. Hello ma'am. Ini question hangke nang night talk. Na bahai ke define khaine. Ma'am, question sukabagai itu tanah kongkaha. Naito kungke, naito ko siniya. Isa bujina bonango. Naito siniya, bujina bonango. Te ang siniya naito, ibu tu naito bonango. Naito khas sakali, beri sini naito dia, ibu naito lo. Hambai. Belai na hambai chini jodoh finalist from no.